Kareja je monaški gradić Svetog Atona, kojim je postao posle reorganizacije monaštva na Atosu u 9. veku. Sama reč Kareja u prevodu znači orah, kojih ima mnogo u okolini ovog malog monaškog grada. Nalazi se u srcu Atonskog poluostrva na severoistočnim obroncima Svete Gore. Aton je, tako reći, monaška republika, ali pritom svaki manastir ima svoj tipik i svoja pravila. U Kareji se nalazi Protatska crkva, sedište sveštene opštine i konaci. Protat obrazuje sveštena zajednica, takozvana kinotis, a iz sveštene zajednice izabrani savet epistasija. Sveštenu opštinu sačinjavaju zastupnici manastira antiprosopi, po jedan iz svakog od 20 svetogorskih manastira. Epistasija, koja ima funkciju izvršne vlasti, formira se svake godine od po jednog predstavnika iz 5 glavnih manastira. U Kareji se nalaze konaci svih atonskih manastira, osim manastira Kutlumuša, jer se nalazi u samoj Kareji. Takođe tu se nalazi telegraf, carina, pošta, policijska uprava, prodavnice i ambulanta. Saborna crkva u Kareji, Uspenja Presvete Bogorodice iliti Protat, je najstarija na Svetoj Gori i prema predanju osnovana je još u 4. veku. Hram je stradao više puta od požara, a obnovljen najzad u 10. veku. U 12. veku hram su uništili katolici, a ponovo su ga obnovili Bugari. Ovde se čuvaju freske iz 13. veka, a na gornjem delu oltara nalazi se svetinja Kareje i cele Svete Gore. Čudotvorna ikona Majke Božije, dostojno jest Aksion Estin, koja jest zaštitnica cele svetogorske zajednice, a tu se čuva takođe i čudotvorna ikona Hrista Spasitelja. Čudotvorna ikona Majke Božije, mlekopitateljnica, nalazi se u keliji Svetog Save, Bezistnie